Uyazi ukwenze phela ngiphume kuyena aqhubeke neNdiya lakhe. Ile nto emhlulayo yena. Mina anginawo ama-sperms eNdiya mina. Anginawo ama-sperms eNdiya, angazi wathatha apha ama-sperms eNdiya. Angiyazi lento angenzela wona. Imabhuti. Hey. Njengoba ethi ngizela ingane eNdiya. Uneproof kangakanani ukuthi awuboni wena uma ubuka inwele sithe ubona ukuthi kwenzakalani 6 months ingane izobe uyazi ukuthi ingane ifune igunda ina 1 year igunda ina 1 year yes amande yagunda yini yes bezogunda bese ibuyele inwele nzayo hayi aligunda indiya msuqamba mama cha ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo kanti ifuna nje ukuthi uzongihlambalaza wena bekufanele ukhulume ukuthi uzongihlambalaza la angikuhlambalaza uyangihlambalaza mina uyangihlambalaza nami ngihlambalaza mina uqobo umndeni wami kuvela ukuthi yaba baka-Nadia ngokuhlangana nami yabo nje wena yabo wena nje namhlanje nje ungiphulile umoya wami wena bafo mhlambe wakuchithela neNdiya because you are so confident ukuthi ngempela le ngane iyindi mhlawumbe wayekwenzekani wathola ku situation whereby udadewethu ejola neNdiya mfowethu ngihlala naye endlini kuyenzeka ngihambe abone ma 3 months ngiyomsebenzini ngilonge imposela imali uthola ukuthi angibuye emsebenzini ngoba kukude uyayizwa loo nto so uma sekuzalwa ingane nje iyangichazela ukuthi lento konke yenzakalayo uma ngingekho iyenzeka wena usuku kephi wena ngisuke ngisemsebenzini ngiyozamela mina nawe ukhona okucabangayo wena ngale zethu ziphi ingane zona lezenye uthi indiya njengamanje ugcina baba hayi akuyona yami le ngane uyafana nje nalomdala yindaba uthi akafana nalo nhlobonhlobonhlobon ngisuqamba manga uyafana nje naye ngisuqamba manga cha ayikho lento oyishoyo phela nje wena bofuna ungibukisa njengabantu bofuna ungibukisa ngabantu wena uma ufuna ukubukisa ngabantu wena khuluma iqiniso manje sizolungisa iliphi iqiniso lana liphi iqiniso kufanele ngikhulume njamanje yabani ingane yakhe ingane imina kade ngivulela wona siphepha njengesikhathi siphepha ngawo wena bongaboni wena uthi okay thina ke asijane ekhaya mhlambe awuyigeza igama lakho because vele manje ubukwa umhlaba wonke uyigeza igama lakho ube clean phambi kwethu ukuthi ngempela uzondo yakusukela ayikho lonto noma mhlambe kwenzeka iphutha kwenza ukuthi nokuthi yabo because ekugcineni la sifuna ukuthi silungise nithi noma niqhubeke i-relationship yenu siqhubeka siyaphi kuba ukuthi siyaphi masiqhubeka senzela ukuthi ingane inga-affecteki baba ingane yaba yakhe ingane yakhe neNdiya lakhe ngoba bafo asikabi naso isiqiniseko sokuthi akuyona yakhe dadewethu ngicela unciphise ekukhaleni sisandise kakhulu la eqinisweni sifuna iqiniso manje wakwalala yini nomunye umuntu ngale kwamfethu okay ngizochaza yabona yini ayikhalelayo ngempela ima yini ayikhalelayo ngizochaza asazokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili kaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa
namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senza izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu